MLA kanong po constituency uba Meral Bonsim mandakasni ka shitri gunaitung ulakan shigilat patai kubor hakabaw loong baya ka umshikan subsentar and penkiu kerdanno syaka PHC hadin bana kaliang kasnong bat karat kila penbiang kikot kislah bat nakaliang office jag DH Minojongkari Bohoi district kala penbiang ke feasibility report bala pha syak directorate bat yakan yala pendikina haka meeting bat ki official ringkar bat ka minister ka badipe ya ka ko khya ka kong amperlengdo haka bayi kani ka kam kan don haka priority list ban penyo ya ka sanction ula ongru bekidang don bun ki subsentar ki bamud ban bu akiwi pat kisnong kanang kumno ban penjan ki ba Henry ka badon haka priority list ka de ban snano ya ka maulong subsentar to mendagasni nilai alat ban don ka meeting ka ba kerpang haka bede bat ki jing don kam haka bede bat ka tenan jong ka kot ka khya po ka no po konusi berapa we kumju ru ya ka Riboh district kidon ka to ni tiligi mat ki layo ne kren ka banungkong kalong ban pudin ban pentikna ba kawi ni ki sub center ki bala kamslem bala dawa ban kintiu kerdan syaka PHC ta gede umseken sub center ban upgrade no syaka PHC layo ne kren ban pentikna ban penbiang ikut kislah nomor ba nagaliang jong right ba nagaliang jong snong kila dep ban penbiang ikut kislah nagaliang jong office jong DMNHO jong Riboh district kila dep ban penbiang ya ka feasibility report lapha support directorate lai penbek itu ikut kislah la don tabat ke government bat ba na pentikna menne ya gejeng kren ata meeting bat ki official da gejeng ya penbek kat bat i minister BDP yang telah berkaya di kongan perin dong apa kena ke list kena apa priority list nak bertambah limpudin ban penjok kena sanction nang ba ki ba jong tu ka dong berkatan tentang gede orang tan poka nopo kondisi makin yo ya kejik mentoy da ba kintiu kerdan ya ka umseken sub center saka PHC kata ke di kemat ke ba mengkong kabar galong manang kampenjan susu syaki ba bagi jukan report ke jeng nanang penyo susu yaki sub center kasi syaki dan subun ki sub center ki ba dang don aga list ke bangidang ya le kat bala ban yo ki sub center ki ba thamai lani creation of sub center akisno kumha maulong kumha umrang tentang apa sokwai coba syakoi guna apa nongpo proper nomor ba ka civil hospital kadang Henry sakawai ka sub center ngi dan kampung tu dia menta on priority list ki bela ya cakma ki bangila dia consider na menta ban bio ban sedang no ka kam gede ka maulong sub center dari creation of maulong sub center pada gaju ko pot ka national sub center hapo longpo proper kaba ada pen identify gejaka hapo islam umlun kedai islam umlun kedai kaba hapo i jongka sorba nopo